Assalamu alaikum. Mimi simu yangu mfaro Maria Ali. Yende imisharuma estire ze karte za howana warini kao hunu rangu komori hata ujahunu. Yende irumishia Maria Ali bajini homjini mindradu. Yo de simu yangu na mahala nangu. Rija hunu alhamdulillah shukra gari shukuri yao o waribalia no jaba kauriba huwa warirenge wajinasiho umakazini relief raha karjao namba tabu ya izora kufanya raizora kansi alhamdulillah shukra rifanye ziara zo msirini nabii karja tabiha rirudi kafanya ziara jana he mahalani pia ya mji wa Madina karja pote hata mzima karja koza karja dezo kajarunguzwa nai shazangoza tu pia ritoda wasfa ene babiri shukuri yao kabati tambo alhamdulillah wanga mjinro mwa hoteli tsanyu ikaungio na mjuza swafi namna kange jisao ebe malamlala onga mona ngare furahi swafi nane zilalo hali warilala swafi zilalo ikaruka zilala imurangwa shukuri yao na milango chulama laki leikawari kwanza laki lezayo ngarizo ngarenda wakati ranzao ngasi haruma ezombo za hudori balia resia oleteli no siha umahalani tanzorendo msirini garanzoreni ngaribaliwa one sanseri mimi kwa Ali Yusuf mjini Sujin ribadi sira Sulimadina ngaso haruma eloteli ikawritilwa ni majasi watu shahotuku lonsuhane muhunda nilvoma na uparwa fatahu directeur hajabanu harili haikino riona hema suale kauri hondano nayo haruma mji wa Madina rimni kayo hawadhi zerozatu rifurahi nayo ka yevoma na ya gabili mzo ikao lelemer zera garele wao no bandili waba hangari wonao shulari lao arionao bandila lao gariono hili juhawo msiro bandiliyo gasahar mafurahi kao ketsina usifiana jumwaze ngayo mtukufu hatu Abdul Fattah yazifanya arazione hoto twari mone hema tsohatimi haji zerhoze furahi rangu fatuiza la makalima zao na zile kao ngarionao izwari zao katufanya pichela ndrabu wala katonesa ndrabu chizo ya zile zao harumaite ligiso simi hajiri zenshio rizionao izradu milioni zao navaha homlalo homkonti homsirini homrejei yesha hula ranza subuhi sasa tata maharibi garondosha wala nafasi. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Rija haruma heji nga ibiraondo kare shukuri yao ni mzadena hima banondo wao tilaru jiji la bweni abambao ndane bahati parani nabii Ibrahima rijaltekeleze nguzo ya tani ya hapa arishukuri yao bari jungu bano bazima wana mkomori remume remshe gasida hozima haina zijomura mzima ndasi gazjo kwa jozi jua karisina linambali abange shukura ngari shukuri yao hizi mungu jangia tukuzentia hatu serikali ya Komori Mwenyezi Mungu aoni kajeza daula ziwanidi wao Mwenyezi Mungu jangia haina mwana yazalo harumansi ya Komori aje mahala ni hunu bago sira haja ngari shukuri yao ngari chibi wao kunumru kaja hamadi shamru buja kahaumbiwa abenge shukra ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu jangia njenyonti haina ya subuja naje naina haina hunde bahati waja Mwenyezi Mungu nawazidie yazidie watu haina maharije ripwenguzo ya tani hatu maala rasuli idha balagul mubin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukaya alhamdulillah ngarikimidi yao bora wasuli mji wa Madina. Baza ngonga siviraondo walake tuka kabati zito menyeha bayodele ho wanadamu shaze njema zibaya zembi kaudo sijirio akazembi hizo ndogo za kibinadamu ziko ujiri cha hakika ngwajibi wao wangondomba nafasi umsihiri ne nyumba ya kaudo ndio walikuwa tihule na yomo mwezi juhudi kaunga shukuri yao ya komisio kawashili wataha nyumba ilo karibu haku itongeza wandungu atawa haushashi eni mru yatawa uhama utimru yakautaha tunde ila barnamaji hansiwa dan shanungu washindawe ni mungu shido ajibe homsiri na jerejezo dawan bahaka wa maduhasi dan abo hizo juhudi za dalimuzi shukuriwa idan umyeshi watu Madina alhamdulillah zinongoza za dawndo
raha karjauna mbatabu tsaila ya uritambisha wana logo watitwa titikao kawaida ni saundwa loba zimandutu kana mbabza logo za mushkila shazem alhamdulillah ngazendao ndo na womba mguu resaza tumaka zike njima hamadi namna zibio hunu akaunga bwe amani wangwa kumwaze lera saladimu wangwa shinga we wedunga zibarnama namna kabla saladimu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Namna bukaundu mimi lezana langu lomba miamba chini Ismi Hasani kao hatu haya alafu heli hajibirao hebiro haruma hawa njema ranzo kateranja hunu ikande mfumra ruma siho rija hausalama ruwasulu haruma hoteli replace wa haruma shambro kondo za stahiki hata mpaka na bahayinu katsonda na tamu wanungu washindu wefanyaze faruliza wastahiki. Alhamdulillah rabbil alamin garshukuru yao Afrika safari enamna bukaondo washuli hao nasi enamna bukaondo wajili wao kuri yao daula bukaondo wa organize manongo organize maana ndio mwenye sifata hao wale ganza songozi no abenga hao ikawa wazi organize wazi ni kaza agence baza agence hizo occupé nasi alhamdulillah gazijao hela mna aladim ndio mgar washukuru yao wajao ba wonu kwa juhe jikaka batsi daula na daula ni kautu dazo no wo ngabo ka rijari heja wo dawe daula ya tende tiba la Qur'an ndio organize cette entreprise